Bok ljudi, evo konačno je došlo vrijeme da dotaknemo temu kako doći studirati u Australiju. Pa da odmah krenemo. Pretpostavljam da znate da bi se došli u Australiju morate nabaviti vizu, ovisno o tome koji je razlog vašeg dolaska u Australiju. Ako zguglate border.gov.au i odete na prvi link, onda ćete završiti na stranici australske vlade i imigracijskog ureda i tamo ćete moći otipkati vaše podatke, vaše razloge zašto dolazite tamo, vaš duration of stay i na temelju toga će vam predložiti koje vize možete odabrati. No, uglavnom, ako dolazite studirati, onda ćete dobiti ponuđenu neku tipičnu studentsku vizu i morate onda proučiti naravno što vam sve treba kako biste zadovoljili i ispunili sve podatke i u konačnici dobili vizu. Ja ne želim više niti jednu sekundu svoga vremena provesti proučavajući student visa requirements, tako da vam nažalost ne mogu reći što vam sve treba, to trebate vi otići i proučiti. Zašto? Zato što je to takav kaos od cjepidlačenja apsolutno svih podataka koje morate ispuniti za tu prijavu. Dakle, to čudo ima oko 30 strana za ispuniti. Da, doslovno oko 30 strana. I to je stvarno nenormalno kakva cjepidlačenja oni tamo traže. Dobro da te ne pitaju što ste radili 2. utorka 3. mjeseca prije 11 godina. Dakle, skoro pa da idu u tu krajnost. No, da ne negodujem više, mogu vam reći da se ne možete prijaviti za ovu vizu online, nego morate to sve ispuniti, dakle papirnato, i onda ako ste državljani iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i možda još par njih, nisam siguran, onda trebate te dokumente poslati u ofis Australske ambasade u Beču, jer se oni između ostaloga bave rješavanjem studentskih viza za državljane navedenih zemalja. I onda u roku od nekih mjesec dana dobijete potvrdu jesu li vam odobrili studentsku vizu ili ne. Toga treba stvarno puno za ispunjavati i zapisati eseje, tako da stvarno vam preporučujem da vam treba minimalno pola godine pripreme unaprijed da biste na vrijeme konačno dobili studentsku vizu. A tko zna koliko se još unaprijed treba pripremati za prijaviti sve za neki fakultet ako se odlučite u Australiji. To naravno ovisi od fakulteta do fakulteta, od programa do programa, kada počinje, kada je završetak prijava, tako da to stvarno morate vi proučiti. Ali mogu vam reći da je važno imati na umu da morate polagati neki od standardiziranih testova engleskog jezika, bilo to TOEFL, IELTS ili PTE. Dakle, doslovno elaboracija tih navedenih standardiziranih testova engleskog jezika stvarno može biti tematika ne samo još jednog filmića, nego dva, tako da sada ne duljim, da ovo ne postane drugi filmić. Ako vas zanima to, napišite mi dole pod komentarima i naravno napravim filmić na tu tematiku. I naravno morate postići neki minimalni rezultat tih navedenih testova engleskog jezika, ovisno o kriterijima fakulteta, odnosno programa koje upisujete. I da, važno je za napomenuti da u Australiji akademska godina počinje oko krajem 2. mjeseca, za razliku od naših prostora gdje uglavnom počinje oko 10. mjeseca. Njima je tada kraj ljeta, pa mislim da je zato tako to njima organizirano, tako da je to važno imati na umu. Joj da, skoro sam zaboravio reći, a to u stvari i piše pod nekakvim napomenima na web sajtu Australskog imigracijskog ureda, a to jest da nikako ne budete glupi i ne kupujete avionsku kartu prije nego što dobite vizu. Zašto? Jer moguće da vam odobre vizu tek nakon polaska vašeg leta ili vam uopće ne odobre i onda naravno samo izgubite pare za kartu avionskog leta. I oni su se naravno fino grajali toga na način da su stavili neke zvjezdice i rekli da oni ne odgovaraju za propale karte avionskih letova. A sada što ja mislim je li uopće vrijedno dolaska ovdje i koliko sam ja zadovoljan fakultetom ovdje, kratko ću to reći jer naravno ovo opet može postati potpuno novi filmić. Mogu vam reći da ako nemate neku rodbinu u Australiji ili nekoga ko bi se mogao skrbiti za vas ili vam pomoći u nekim teškim trenucima, teško da biste se snašli i da bi vam se svidjelo koliko se meni. Baš sam si znao razmišljati kako da nemam nekoga ovdje, a na sreću imam rodbinu. Teško bih se snašao i ne bih bio toliko zadovoljan. Dosta je toga ovdje drugačije i naprosto da nemate nekoga koga mogu uskočiti u pomoć kada vam se treba, onda biste se stvarno dosta znali isnervirati. Ali da, što se tiče fakulteta, profesori su na mome faktu stvarno svi toliko su sretljivi, toliko srdačni i baš im je životni cilj naučiti nešto studente, dakle prenijeti znanje koje oni imaju na studente, tako da je baš pozitivna atmosfera i puno je bolje organizirana nego kod nas. Nema nikakve negativnosti i frustracije od strane profesora jer su nezadovoljni životima, dakle nisu ovdje, nego čista suprotnost. Barem po mome iskustvu i baš osjećam da neopisio profitiram od ovoga iskustva za cijeli život. Nadam se da vam ovo nije zvučalo kada vas obeshrabljujem,
Nažalost, procedure su takve kakve jesu i samo sam vam htio opisati situaciju kakva jest. Ja, na primjer, ne volim kada mi neko kaže da bi nešto postigao, trebaš samo ovo i ovo. I onda ti si misliš, o super, samo to dvoje i postići ću. I onda kada počneš proučavati, shvatiš, u stvari, to je puno doblje nego što si očekivao. I onda te to samo nervira i dok potpuno ne odustaneš jer to nisi očekivao da će biti toliko zahtjevno. Tako da smatram da je puno bolje znati cijelu situaciju kakva jest, pa da točno znate jeste li spremni za neku avanturu ili ne. I eto, došli smo do kraja filmića. I nadam se da vam je bilo informativno. I ako išta, da vam je barem bilo zanimljivo slušati što sve to treba ispuniti i zadovoljiti da bi došao studirati u Australiju. I naravno, ako imate bilo kakvih pitanja, ne samo vezano za ovu tematiku, nego što god vas zanima, naravno stavite dole pod rubrikom za komentare i odgovorim vam. To je bilo sve i vidimo se do idućega